je izvesno. Kad stane ovo naše Titovo Užice da prebira po životopisu, bez dvojbe za prvo će i najbitnije uvek da izdvoji kako je ovde one najteže i najzapamćenije 41. godine bila Republika. Ona bez slične u svem svetu tada partizanska država, koja je živela velikih 67 dana. Evo su joj i danas posvud po gradu tragovi i znamenja te Užičke republike, kojoj još uvek i istoričar i umetnik zacelo ostaju podosta dužni. Mladolikih je prizora ovaj grad prvoborac. Celi su mu delovi tek jučerašnji. Od onih je za koje brzi reporter ima onu unapred rečenicu da koga 10 godina nije video, neće ga prepoznati. A u njegovu je podplaninsku teskobu toliko bivših naroda u smenama stiglo da se smesti, da kad ih nabraja, začašće koji možda i da prenebregne. Mi o svemu tom sada gotovo jednom rečju. A koliki su to vekovi bili, koja prolaznost sila i sjaja, dok su jedna za drugom ovde trajale epohe Kelta, Rimljana, Huna, Avara, do Slovena. Između svake, kolike smrti i koji prah. Grad, katkad sav slavan i u napretku, u prošlom je stoleću neko vreme za Beogradom drugi u ondašnjoj Srbiji. Katkad ništavan i bez značaja, u jednom se turskom popisu iz 15. veka beleži kao selo sa jedva 64 dima. A u tim će menama negde da ga zatekne i prvi zabeleženi pomen. Kada je ovde 1374. u savezu sa tvrtkom knez Lazar potukao i oslepio onog ratobornog feudalca Nikolu Altomanovića. Sada evo u jednom muzejskom redu retkih okamenjenih svedoka. Prva su 4 belega ostala od Rima, a 5 je poslednji s nekakve bogumilske grobnice. Glavno je poprište svih nekad glavnih zbivanja ovde, stari Užički grad. Sad samo ovaj ostatak na jednom vrletnom kljunu nad Đetinjom, o kojem će pre 300 godina putopisac da navede. 40 aršina visoki bedemi, 3100 koraka opsega, 41 kula i 4000 grudobrana. Prema jednoj graviri iz Bečkog ratnog arhiva, drevnom je gradu ovakav izgled 1737. A evo ga po austrijskom novinaru i arheologu Kanicu 1860. Sve do 1862. ova je tvrđava turska. Nakratko će je osvojiti Austrija. Neko je vreme drže srpski ustanici. A mesto je na mene i pusto, nenastanjeno, a i prekrasan, prebogat šeher. Hadži Kalfa ga poredi sa Mekom u Arabiji, a Evlija Čelebi broji 4800 kuća, 34 džamije i 29 mahalskih mezđida, 11 osnovnih škola, toliko i trgovačkih hanova. Od svega sada su ove dve poznije slike. 1140 dućana, više od 100 vodenica. A o Užičanima onog doba, stanovnici su tako lepi da im je lice rumeno kao rubin. Od svega pomenutog i izostavljenog danas ni ivera. Ova prošlovekovna crkva Brvnara u nekim bi se očuvanim gradovima bezmalo ubrajala u novogradnje. Ovde je među najstarijim od starina. Ili ova, zovu je Stanića kuća. Pod zaštitom je države zbog drevnosti, a tek joj je 100 i koja godina. Od turskog Užica ničeg. Tek po koja legenda, zapis i jedna pesma. Bule su je napuštajući zauvek grad pevale u kolu. Oj Užice, mali Carigrade, dok bijaše, dobro nam bijaše. Kroz tebe se proći ne mogaše od sokaka i od ćepenaka, od momaka i od djevojaka. Sve je, što je bilo, nestalo u onom ogromnom požaru 1862.
o kojem u istoriji ostaje nekonačno da li su ga izazvali Turci pred povlačenje ili od srpske vatre. Ministar unutrašnjih dela Srbije izveštava: varoš Užice izgorela je 25. avgusta tekuće godine u sledstvu razuzdanosti i varvarstva onih Turaka koji tamo živiše. Tamošnji žitelji, pređe imućni u dobrom stanju, postaše ubogi prosjaci, ostaše bez krova i imanja, dopadoše najveće nevolje i sa strahom pogledaju u budućnost svoju. Zima je na pragu, a oni su bez ognjišta, bez zimnice, bez haljina i rane, pa i bez imanja svoga. Tako će Srbija Užice, a Užica u stvari tad nema. Pa korak po korak stižu doseljenici od Sandžaka, Crne Gore, Bosne, Hercegovine. Zameće se nova varoš, trgovina, zanati. Od ondašnjih su esnafa gradu i danas zadužbine. Jedna je česma od mesnih opančara, a ova pekarsko-mehandžijska na Rakidžijskoj pijaci 41. je deo partizanske barikade. Na njoj crvena zastava, pre nego je obori nemački tenk. Na svem su Balkanu tad znane užičke pijace. Stiču se ovde kiridžijski karavani. Naveliko se trguje lučom, katranom, pršutom, kajmakom. To je i vreme čuvenih mesnih meraklija, upravo možda svih onih koje će u Došljacima da ožali Milutin Uskoković. Tuga obuzima čoveka kad vidi ove spomenike sa čistom i ukrućenom košuljom od šesetnjaka, uvijenim brkovima i namrštenim veđama, kako polagano koračaju sa brojanicama u rukama od kuće u kafanu i iz kafane kući. U tim prošlim činovima života ovog kraja, ovde je onaj mudri i lukavi domišljant, brat rođenina Sradina Hodže i Vuka Dojčevića, Ero. Onaj što mu je krava ubola kadijinu, a on ravno kadiji. Čestit je efendija, tvoja krava ubola moju kravu. Pa ko je kriv, more, jer je ko načerao? Nije niko, nego se pobole same. Evala, more, Marvi, nema suda. A onda Ero: ama čuješ li ti, efendija, što ja kažem? Moja krava ubola tvoju kravu. A, more, stani dok pogledam u čitap. Pa se sagne rukom da dohvati čitap, a Ero te za ruku. Nećeš, Bog i Božja vjera. Kad nijesi gledao mojoj u čitap, je nećeš ni tvojoj. Ali kad se šala predvoji na stranu, ostaće gde su užičke zanatlije bile ovde ona prva radnička klasa. A upravo je Ero upregao volove i dovezao ovamo, 1900. ovu prvu električnu centralu, začetnicu gradske industrije. Za njom još veće čudo i progres. 912. prvi voz. Onaj veliki, mali voz, Ćira. Koliko li je puta, brekćući kroz svoje klisurske tesnace, obišao zemljinu loptu. Koje je sve narode i vojske prevezao, dok nije stigao da stane, da se umirovi na ovom zakorovljenom peronu. Sećate se ekskurzija, ne naginji se kroz prozor, đilkoše istrče iz Ćire, pa prečicom pre njega, a na malim stanicama neke žene sa šumskim jagodama u kotavicama. Šta sve nije bio jedan voz, pored ostalog i štrajkač. A 41. među prvima je s narodom i protiv okupatora. Voz prvoborac, železnica Užičke republike. Posle odslužio svoje. Evo mu smene. Veliki voz pregazio mali voz. Putujući budućom prugom od Beograda do Bara, dobrodošli, evo vas u Titovom Užicu. I molim te, ne naginji se kroz prozor.
No, do novog će voza gdje smo stali pričom još mnogo vode Đetinjom. Još je to staro Užice, početak je veka, a prvi borci radničkog pokreta Srbije, nosioci socijalističke misli, ovdašnji su đaci. Dimitrije Tucović, Radovan Dragović, Dušan Popović. Daće ovdašnje radništvo i đaci mnoge znane revoluciji, a u ovoj gimnaziji, osnovana je još 1839. Ovako će se simbolizovati kontinuitet. Jedan će njen učenik, Filip Filipović, postati prvi generalni sekretar partije, a ime je gimnazije ime jednog drugog đaka, narodnog heroja Miodraga Milovanovića Luna. U popisu poginulih 8 je ovdašnjih učenika tek pošlih u 3. razred, 13-godišnjaci. Iz ove i učiteljske škole 19 heroja. 903. u gradu organizacija Srpske socijaldemokratske stranke. 920. pobjeda komunista na opštinskim izborima. Obznana. Prvi je, tada i potom, najistaknutiji je užički doratni borac, metalac Miloš Marković Užov, sekretar Pokrajinskog komiteta Partije za Srbiju. Umro u Moskvi 33. Iz ovdašnje je sirotinje iz doma ratne siročadi jedan od sekretara Skoja, Pero Popović Aga. Ubiće ga policija u Zagrebu skupa sa Josipom Kolumbom. Tako se ovdje pripremala i najavljivala 41. Prva je krv već 1. januara. Ova je crvena linija preko ulice mesto na kojem je na novogodišnjim demonstracijama ubijen sekretar okružnog komiteta Skoja, radnik Radoje Marić. A ubrzo sve ono što je ovdje počinjalo još mišlju Tucovića, Dragovića i Popovića izrašće u onu našu Užičku republiku. Tito o njoj. Historija Užica, prošlost toga grada, narod Užica i ovih krajeva dali su nam dovoljno garancije i mi nismo slučajno izabrali taj grad. Užice je postalo centar rukovođenja našom oslobodilačkom borbom. Užice je u to vrijeme mraka u Evropi bilo jedini grad gdje su partizanski odredi, organizovani u vojne formacije, dijelili megdan s najvećim osvajačem koga pamti historija. Kijev okupiran, Leningrad gori, Nemci pred Moskvom, Romelove pobjede u Africi, a ovde država, slobodna partizanska republika. Odavde se, ovo je Titova ratna kancelarija, rukovodi republikom i vojskom, na koje su, menjajući ratne planove i smerove, krenuli 125. fašistički puk iz Grčke, 32. divizija iz Francuske i 130. umjesto na Moskvu, na Užice. Ovo je deo te partizanske vojske koju napadaju nekoliko divizija, tenkovske jedinice i avijacija. Partizanska zastava, na konju komandant Užičkog odreda Dušan Jerković. Zarobljeni nemački vojnici. Trofej, italijanski ratni barjak. Praznik Oktobarske revolucije 41. proslavljen je u 3 grada Evrope, u Moskvi, Kujbiševu i Užicu. Nema tog pedlja u gradu što nije poprište revolucije. U ovoj zgradi agitprop centralnog komiteta, okružni komitet i redakcija borbe. Začetak partizanske vlasti i štampe. U jednom broju vesti čitamo: izabran gradski narodno-slobodilački odbor Užica, komisije za mobilizaciju, snabdevanje fronta odećom i obućom, ishranu vojske i stanovništva, protivavionsku zaštitu,
organizaciju proizvodnje, otkup i socijalnu pomoć. 19. oktobra prvi broj borbe organa Komunističke partije Jugoslavije. Prvi uvodničar Tito. U 20 užičkih brojeva vesti sa frontova, naredbe, proglasi, govori, saopštenja o radu organa narodne vlasti, pesme. Izdaja Draže Mihajlovića. Četnici su okrenuli oružje na partizane. U gradu i radio stanica. I umetnička četa. Prvo partizansko pozorište. Knez Ivo Cemberije, Čapekova mati. Republika. Arilje, Čajetina, Bajina Bašta, Čačak u njoj. Opkoljeno Kraljevo. 200 kilometara fronta. Uza svu vatrenu silu i 50 aviona bombardera protiv Užica. U ovim su lagumima sklonište i partizanska fabrika oružja i municije. 21. novembra, subota, pazarni dan, sabotaža. Ovdje je podmetnut eksploziv. Koliko je do sad istraženo, 111 poginulih, 60 radnika i 51 zlosrećnik, deca, žene, stariji iz skloništa. Okupatorski list Obnova likuje. Iskopano je blizu 650 leševa, ali broj ovdje poginulih komunista je preko 1000, a po nekim obaveštenjima možda se bliži i cifri od 2000. Ovdje je bila ta partizanska fabrika o kojoj će Tito da kaže: Užice je bilo jedini grad u Jugoslaviji, a duboko sam uvjeren i u čitavoj Evropi, gdje se za vrijeme Hitlerovog zenita stvaralo oružje, gdje je postojala i radila fabrika oružja. Još se ovdje sećaju kako je tad za partizansku fabriku skupljano železo po gradu, skidane kućne ograde, pa na kraju i one šipke za vezivanje stoke s pijace. A kada su se nakon eksplozije prvi do ovog kraja tunela probili, zatekli su, kažu, ugušene radnike, a prema njima u čelo, kao da im pred smrt govori, mrtvi komesar fabrike, student Manojlo Smiljanić. Fabrika oružja i municije, tekstilna fabrika, obućarska, krojačka, kovačka, opančarska i druge radionice, železnica, prva prava partizanska industrija, a u ovoj ložionici tada već organ samoupravljanja, radnički poverenici. 28. novembra posljednji proglas Narodno-slobodilačkog odbora. Užicu preti opasnost. Na branik našeg dragog Užica. Užički radnički bataljon i 2 čete Posavskog partizanskog odreda štite povlačenje snaga iz grada. Ovde, 29. novembra 1941. na Kadinjači, gde će zauvek i ostati. Tu na 14. kilometru od grada i u onim neponovljivim recima Slavka Vukosavljevića. Rođena zemljo, jesi li znala? Tu je poginuo bataljon ceo. Crvena krv je procvetala kroz snežni pokrov, hladan i beo. Noću je i to zaveo vetar. Ipak, na jugu, vojska korača. Pao je 14. kilometar, ali nikad neće Kadinjača.
Tako je bila Užička republika. 67 dana. Vojska je ka Sandžaku, ka svim svojim budućim Neretvama, Sutjeskama, Bihaćima, Jajcima. U opet okupiranom gradu bezumni bes i nad mrtvima. Poginule komandante Užičkog odreda Dušana Jerkovića i grada Vukolu Dabića fašisti spaljuju ovde, na Dovariju. Ubijaju ubijene. Plaća grad svoj veliki danak u životima. Plaća slobodu. Kad stigne decembra 44. ni 10.000 žitelja. Malobrojni počinju ni iz čega. Pa prolaze brze graditeljske godine. Žurni, mnogo ćemo već i da zaboravimo. Recimo kako se, kad su se 45. podigle ove kuće, pisalo Novo Užice, grad menja lik, velika radna pobeda. Danas ova se zdanja zovu problem. U centru su centra, a mala, sad kažu neugledna. Kad bi se imalo pa da se sruše, da može i ovde grad u visinu. Ovo Titovo Užice, koje je graditeljska utakmica za razliku od mnogih nam konfekcijskih naselja, odista ulepšala. Za ovaj je stambeni kompleks, zvan Zlatibor, Stanku Mandiću nagrada borbe za najbolje arhitektonsko ostvarenje 71. Gradi se grad. Tesno mu je kraj Đetinje, pa se dao uvis i na okolna brda. Ode grad. Kažu da ne izostavimo sve do navrh Zlatibora. Doduše druga je opština, ali su dinar za turizam i ostalo Titovo-Užički. S jedne strane Zlatibor. U gradu sva ta industrija, Prvi Partizan, Cveta Dabić, škole, zdravstvo, saobraćaj, muzej, arhiv, pozorište, turizam, sport i ostalo. Lakše izostaviti nego sve po redu. A ovde? Sve vojno. – 20.000 graditelja u brigadama, 50., 51. i 52. Sada velika valjaonica bakra i aluminijuma, Slobodan Penezić-Grcun. Toliko je već puta javljeno o svim ovdašnjim livnicama, presaonicama, montažama, valjaonicama i svem drugom. Zna se onih 30 i toliko zemalja na svih 5 kontinenata u koje se vojno izvozi. Pa se mi u ovoj fabrici na dugme opredeljujemo za drugo u priči. Ova je hala valjaonica aluminijuma u duž ravno 300 metara. 3 fudbalska igrališta. Da bismo je snimili, zamolit ćemo da je proputujemo automobilom. A dok smo u vožnji, da kažemo da je upravo izišla jedna knjiga pesama, Bakarne iskre. Napisali su je radnici ove fabrike i jedan među njima, jedan Branislav Vukotić, kaže: Moj drug ima devojku u selu. Moj drug krije istinu od mene. Danas je kradom ukrao cveće, potajno pevao u šumi pesmu ljubavnih refrena. Moj drug je izbrijao lice, sjajno namazao kosu, od mene pozajmio odelo. Moj drug krije istinu od mene.
Moj drug mi prilazi sa cvećem. S njim se upućuje u selo. Moj drug je stidljiv. Moj drug krije istinu od mene. Moj drug otvara vrata da lipa uđe u sobu. Moj drug otvara sobu da lipa uđe unutra. Moj drug otvara srce. I moje i svoje. U njima lipa procvetala. Eto, toliko smo stigli da saznamo i prenesemo iz ovog našeg Titovog Užica, iz ovog u žurbi grada. A sve nam je vreme dok smo ovuda dolazio, vraćao se onaj ovde toliko razložan stih sa spomenika na Kadinjači. Ko te Užice ne bi voleo?